جوتکارên Rojavayê Kurdistanê hêvî dikin ku baran bibare ji ber ku hemû dexl û zeviyên wan li jêr metirsiya têkçûnê de ne dibêjin ku çandinî jêdera serekeye ji aboriyan mere. Tamaşeyî hişkbûna zeviyên xwe dike û cavê wî li ezmanan e. Ev e halê Masûm. Rojane sibehê hêviyên xwe bi hatina baranekê vejîn dike. Lav û hêvî jî tîna genim naşkînin. Îsal baran tune ye. û rewşa bi hezarên cotkaran ne baş e. Ceh û genim di binê erdê de pûç dibe. û heye têk biçe eger baran nebare. Çandinî cêdera aborî ya serekê ye ji xelkên deverê re. ام دعاش ربي خدكن ام يا ربي ما يصير صار خيري بي ام خو وزاروك خو بعيشين حرس بام رابن افكاري ما اعرف ما ام كان ياخذ بكن دمي صار خدي وجابر هات يعني بشكي باش بوج بشكي معيشت عم بيد بو درباز بو ندبو دقيقه صار دي اداره دبو يبخدي يصير كافا باران جتنا كامي تشاوكن يعني قلكي زحمه جماره عرف خدي حرس بام رابن أمي دركب أمي بين أمي دعابك باران تني. Masûm hemî pereyên xwe xistin dexlê xwe de. Bi hêviya ku îsal mûsimekî baş bi dest bixe. Lê tanha tu asoyên hebûna mûsimekî baş tune ne. Berhema vî dexlî mesrefa salê ya zarokên Masûmin. û li malê ew tenê kar dike. Dibêje eger mûsim neyê nizanim dê çi bikim. خدي مواد بهاجي ما خصني في عردي وجوجي فازواي انا جوفان نهات والقى مسرخو بن خوجي ما قش خصتي ونهات وكا يمي كا مسيره ما شابه يعني موسم ني كا مسيره ما شابه نا الي كاري كي نا مساعده كي كام شابك يعني هم هذا موسم دهات يعني ام بشكي بزار كي ما بشكي بي اداره بو بين شزارو كي يعني وجي اي بتشوكن سلسله هفدوراني بخدي ني كار از وحيد بافي وام از يعني في كاريتكم وهو يعني انا هم فا موسم نهات كاي مسيره مشبه Bi hezaran hektar li Rojavayê Kurdistanê dibin metirsiya têkçûnê de ne. Eger baran neyê, bêre rewşa bi hezaran malbat xerab dibe. Nemaze xelkê gundan gotevahiya karê wan di çandiniyê de ye û mesrefa wan ji ber hemên dexlan e. Cotkar lav û nimêjan dikin bi hêviya gosalek ji zwahiyê bi ser wan de neyê. Akram Salih Kurdistan 24 Gundawarê Amûdê. Hatina baranê hêviyek cotkarên Rojavayê Kurdistanê ye em jî ji Kurdistan 24 hêvî dikin baran bibare rewşa cotkarên Kurdistanê jî baştir bibe. Spas ku hûn bîne ru gotan.